Me Adom TV Badwam na uguso shana fe na we saw we fidie no a aye Badwam. Ya we news no de adu so no ye de obon krata no na fe online stories ahodo a abaro o man kasa se brema ye ho kwan a de no beto aso. Se ben anope ye mu ache. Oh, me joso. Oh yeah, sorry. Onya me dia che. Simple. No complain. Crap. No complain. No. O de acho free. O hu me free. Se ni page na kwa wan machi a. No bi nya kokudu stop so on na ma. Ezo stop for the. Enne. Ezi nya me kwa nka akoma. Enne die. And try be that. Cry enne die. Ya na me hu se nipa gu kwa ho na me kai those days me hwa no. Ye be faw. Be enne die. Emu rem. Enne die. Primu primu akoma se ongogo no kaza kra ebi tua fa. Oh. Enne nipa nye ti no. Eye be me be. Esua hunu bi nti anase. Sa. Ene mo asesa. Ahwe asesa. Wa ye kama pa hunu. But wanhwa na wo be papa no. Na be da na wo bone. Ntu de brebra mama ni bi ama. Tu de hwe manim tin amekọ. Ba obeja no ho na ko. Me de mekọ. Ba obeja ni pa no ho. Se sika bi na ne eje na kwa fine. But se pasa anajo ni ahimachi. Anajo atese de bia nye. Ene de ahweye no nti like any timodin. Kwabna there be until se bibi be happen no. Na be hu se de me ye papa na enye papa. Ye ya na am na bedu sa. Nti enye se obetry mpo. Me o de onye kra. Kra. This minimum. And me hu so gina baby. Just say minimum. Ba say ungina we suspect mama. O me call. Why Debbie? Me see first kra no. Police like service. No more straight no for police nurse teacher. But kra no. Ene se ko ni mo wa yi. Na nipa ye nipa bonefo to the extent say obe dress it say police, but dress it say nurse. But bia no onye bia. Enti sa nneoma ni nti ananka pa nanka first afọ no hu o mabonten. Tu bo hu so bi na mabonten na ye say bibi nti enti e so ofa no. But ene bre wana ka ni brinti obi atimi e bibia e be so hwe e de kwesen ko amane bim be jo ka na firi wonsam obetwitu asiu so so obedane akoko asisi tileshi what time watch ohun se sa time we say na ofa aha na ofa nti ufa kra nti e medin e medin ufa kra me say e medin well this a minimum na pedi befa I don't know okra minimum mo bia me de na making Sister Sandy ka na emutu no befa minim na maka no me de na kwasi odniti ko ni befa ai ba ya sem here kwabla me say ya na ya me say na me ba ya me ba nkran ha foforo na me ko tema me kai se enumre bi papa no men kai no ache 206 or so papa bi na me free tema esa me ba kra me ni be am hu no but me gina no fa me no call pass or nam la pass na me see wo ho na me mete chantan na me see sabre ne mu da ho na me see na me gina he ba ne mu na ho obefu pa da bi agu so ene no obi gina kwan ho sa story we ba ye ha obi gina ho keke or direct obi ene oboa no like oto ade na oto ogede man no waboa no oh na wo kɔ he me ko sei ene etena mu mi enko yi kwabna so otena ka mu hu ohu ye na ye de na wura fie bi efie no obi amabie so hu automatic ye no abie eno alock no ho to akam nyame na me refi get so oba ha ya be 2 years or so ago sa story no nyame na bo ano ge no wura fie wo no ohuru ne ma bi no sunny location e ma na pastor na fast TM say bibi na dimu I was say ba papers mu wo ye ni so wo skapa me refi say isi ho wura ho ba bi say 70 say
me say say so many or say area point say baby omu lebia make say bia chimota new plan obo ano ene baby odi nu kopie no ti menya hwe wonwunan ti location yes papa no ba no abete no na de na wo ye no menim the kind of nipa you so spirit so e dey but ohu say ge na ye bibi and order fast ti bottom line say e dey akwa ge no ko try na ko fancy mi biraba me kire say we kura no enye so ko pere lift o wo to ade no wo je de ma no oh why me papa ti ma mi si wo ko he ma me fa nko wi e kire say nyanya me pa na ne mre nso ye e no wo bo no ho ban a na wa kwa the boss wiase be ni ampon wiase be abnanti enadie na baby na one pa wo ye enadie dey say baby do not trash e dangerous enadie ehu ampadu fa me ko me ba ho be last week mu ho amen nante e kwa ba mu akitwa bi be kwa wonsa wo nante a wo ko guy na try so stop me ti me stopping a meeting no me hu de o ka on ka we so pede o me ho na mtwam na mdem gya no because on kasa ase wo pese o ye bibi na mdem twa na mko me ko ba no gya mantwa ba bi sum bi mu no ye na say e ho na mse sam location am ko fa ba bi foforo but anka ye first na but sa de no ye na adwon foforo ba mtrim say e de na akora no e de no wo pe de asama o tata me se sem kwabna na de ko bi fa me kwai ye class edition no Adom praise na me adma kwesi other way 4 p.m. 3 na me manage ye red carpet na amount for the do na say they may demonstrate to akora dia dance say adwuma meto red carpet dey so ntino e mo ba bebre nti Adom praise class edition the bro on the 29th 4 p.m. no the children what they kwasi ade uka 29th as I watch kwasi ade we are sa na da bay na 25th ya wada efia da me da kwasi ade aka 4 days okay so countdown no me fa efia ade no aka na mako and 9 na ikura Perez do enyime no 9 ni achase me ni de me manage red carpet no ye hono de ye ne se wo ba no me jo feso me ne me kwa team no ye jo feso na de adwuma e wo Kristo mu ahoahoa akọ ye bossa no se de obewura auditorium hono no na afia odwen multimedia kwa na ye ne tete omo no the other aspect is me best me kasa pi kwa ahodo omo ba nyina no omo fae mu binsem ya kire omo nyuma ba ye no ye nkasa onyame adom ya nkasa ye be daidi de nyame de adom ye on that day 3 p.m. red carpet ne so eti wo be hu se nsune be da de be koso red carpet ne so ana de be koso auditorium nyina no de boa ne se e ko tuntum eye urade aye nemo so opedi obebo no modern dia red carpet ne so de obehu se nyama be koso 70 Ghana cedi wani wa odi twa me kura me fa ho me no ne wa ha ti wani a wa fe kira odi hwe me soro hwe me fom nyina ye nyina be hu de be koso nyame aduma eye kwesi de ni mo Perez do 70 Ghana cedi u be hia ene esi battle for na me boa na afero be busa afero be busa me yes afero be busa seja the big kaka kono okay so battle revival kwa oh wow obozo ba mo ba tumo ho enye jumaketu ade be kra oh Cedar Mountain for so Assemblies of God right almost ebeba ejabeto mo omo na ayi Joe Metal oh okay omoni oh okay good wow City praise. If grace and I say. Oh wow. Emubede. Oh. Emubede. Kwabeja. I can't wait for Sunday. Emubede. Yeah. We PSC. The way that the way. We if grace. The way so pay the kwa no. The kwa no. Mr. and Mrs. Omunie. Harmonious for choral. Almost ho. So be. And this emude mu take that from concrete. Oh, hanya from pacho. Na me ke say, omu him ni na nya de ketwa. It almost be ba. Yeah, Perez Chapel. Almost omukwa. The host. Oh, woman there. Me omu hu there because of red carpet this. Oh wow. I see. Royal House Chapel. Apostle General nie. Hey. We pacho. We MOG. Okay. But don't be record here because everybody be din come as Team Eternity. Yeah. Amosu beba. Yeah. Oh when Gary omo lead like. Wona che. Me man call ni one you. Matiase. Wow. Ya church number daughters name. Mary Ganza name. Eyi mu nyina o. Stella Big mu nyina. What media kwa?
guy with drums me nam cheno guitar lead guitar me nam cheno okay ana mo ya de mum ICG for girl we your joy no me na me manage all kinds of voices ya couple na no a Benis Kwadunu ana yeri say the new song also where PSC no where PIWC or local so almost baba I'm the cute yeah voices of triumph so almost baba tell come yeah the American nyina say ye be him e wa awurade mu ye da nyame ase o ye count down say 2023 e beba na wiye no ye da nyame ase kwanso so in fact Wallace mu nyina so e krado say on beba Wallace pacho bomodian na bra na e be kan wase o de bomodian bra kan wase bra omra here bra Adom praise. Pacho Bejana Wallace is branch. Him Bejana. Ona aya papa bi. Azankwa. Wale. Wale. Ujojo misa. Azankwa. Badom praise ni bede. Ebede. Afide na bede dokodoko. Fem. Na wo se Jericho afasu no. Om de nwomto ensenku de wuta. Ene ntenteben ana edwirigu ye afesu ananka entiase na besen so ntimi gina so mane ye nti praise we no uba sese na kunua ntiti bia no ebebubu professor professor EK wala ebedwiri nti won be bia na ese bia person no problem no cha so ase na won be bi so wa se won ma bia person no problem no etena so ase na won be bi so wa ye bonne wo mu na wo na cho mu to wo nyina no wonim de oka ka yo nyama se wo jira so no akasa no pei ni o ma matima ye wo ma brabom me ko school no na okokubu ate ba that time na no uswa na okokubu ate experimenta ni o ma am dey na famu school mo no o se o anu na oka Say no we say obobo nyom ba kwa we say anto kwa afọ nyom ba ho na o go me peja do no so sere me reserve energy for Osieda na go fancy be bra say fian so ka on serious kwa afọ no yes say fian ka o me wo mo am no mutini ka o mo say nyom ne ko so mutini ka o mo re nya ko afọ so nyom ne ko so mutini say me wo am so go ka o mo nye serious kwa afọ mo nye serious ngo sra ni o mo nyom to ba ko say my God. Yeah, can you say, question that we did, I don't know if I don't praise the bro. Or the sports, but quickly, in some how do I to join, very focus on my crunch. Say TBR, omun power a year, you know, more from Anthem, omun better, ability to see my senior BBI come. And no one sem do no, and a wabonte, and the government rolls out emergency plan, and also wants to find that the worker transfer card still very big one daily graphic. Young kind say. Ye nuanu mo won kan amamre ne hihye mu no omo say with the gamani funeral rites begin ese ehhase ne the joma hudo nyina no ye beto tu ni mra ha ti bisa ankoye ho ko ade ankoye ho ibia o amamre to na ankoye gaga ibia de una wo be kire se wo no nim de komisra wenye I know my rights. In Crown Police, almost so my. I don't know, maybe tell me my way away. Yeah, I know my rights. I know my right. I feel my boko, and may I know my rights. This ukake every tia we now choose and now 3 minutes say ye kwani and kwai bibia. I feel police. Almost wash. Sure. If you bibi koso ye kwani na say ye wie na prof de agudie mu nsam no beba na health tips no so abanjina. Mr. Mama Yahweh. Angina. Sanya fellow. And the dinner no. Oh wow. So more than to me and flow with year. So more than to me qua. And the Maya anemic no. And yeah, anemic no crap per se. Utminya heart attack. Say was a more than call baby or say angina. So be anemic. No, but you more than dear one. Yes, or more than a swat you. That's what me dear food. I said, call baby or say, by angina. On angina, none any day. Angina. Angina. You say angina, yeah, angina. And you know, ever by now, Sister Sandy B. A guy, or also the other part was so. Now, for you Asemidika aba na fe interviews ahodo name person mo so aba ma fidie na ha ye kɔ ne agya prof EK Wallace kwa fonyo mo ho mama